Cak. Aca main apa, Cak? Gimana sih, Cak? Maksudnya kenceng banget. Teman-teman, aku mau punya teman apa deh? Namanya namanya Queen. Aku udah sampai nih di rumah Quinsa. Ayo nyari tempat. Kakak bilang kawin, kawin mana? Aku mau minjem. Minjem aja. Udah umpetin di kamar. Itu ikan apa, Quinsa? Ikan apa itu, Rey? Rey, itu ikan apa, Rey? Ikan pasmol. Aca main apa, Cak? Gimana sih, Cak? Kenceng banget. Warung. Gimana belinya? Oh, apa? Apa mana? Apa bang? Harganya berapa? Berapa harganya? Bom-bom main apa, bom-bom? Aca. Nonton apa deh?